ريزو سلاف گوداروان و تماشاوانین روداوی جباجاری آمده لسر ناوی خواه لسر ناوی میوانی خواد بجم ججنه و پیروز به و به وسیله آرامی و آشتی و براتی لحمو گلن جهانی کو و ججنه پیشوازی دیکن دو میوانی من گلک عزیز جباجاری آمده هنه امی وها صحبتك گرم لگل هف بکن و سترانا گهداری بکن دسری دا یک بون طب خير هاتي حوجيك واز عندك بحثة تبكي مز بجيم يكبون اف كسا و عندك زرتي تبدم وملح وسناي تبدم يانا عيب مرة بسنية بدأ أما هركس في الناس دك بيبك منا يا جانا دم عيب مرة بسنية بدأ طب خير هاتي سرچاوا ججنة پیروز به محققتی جی ججنه پیروز بکی ام چاوری نکوت ججنه پیروز کی کرم که تو باشی روشت چانه حالت چاوایم باشم کیف خوشم او 2 سال و نیف از وگریام ولات خو و گل کی جو حال خو راضیمه کیف خوشم میوانی مندن عثمان خناف او جی از بجم چه اکتور ايوه اکتوری کرد جی بخیر خودی هاتی محقق يعني جمهور التو يكبون جلكين انها دي بيجن مهدي زيدا نبيفا قائم هناكي واببينن بحث صحبته وابكن وقهبنا صحبته وان دس بكده ام جيبدنا يكبون ججن قربانية ججن رمضانية بيقومان دساري هر كسي ده افها يعني بلكي بيت تشتكي كلاسيك يعني تعبيرك كلاسيك دمك قوت تنججن دبي كا دف جوات تشتا برده قینها ججن مانه ججنه بری خوش بون مد چوچ خورا کلو پلاتستان دا و ام ده چون مخز میخواه و درو جیران و کس و کوسی خواه دیتا انرژی زیده بود ججنه بری نماند بین بیاد ججن نمانه یا انسان بری نمایه یعنی او هست و هلوستا بری نمایه ججنه بری چابو بیاده يعني الجورم راستي از نكارم زيادة اوبجكتيف باخمش بركو از لباجير يعني باجارك مزن اجدايك بو ممزن بو بيگومان زيادة مروي مجي لوان دراتونا بو او ججنه گرم و از بيجم و خوش مزيادة نديت اف سالين داوي امتين كردستاني او ججنه جو از دبينم يعني جمر گلكي زيادة و خوش تي جبركو اي بري انزانم بي چاوا بو يعني الفر جرمتر كيماي حركس يعني جبتشوكا حتى مزنا تشكي خوني باقش وازبيجم نه وخوش هركس خد تفتفينا انا اري ججنا هفدو بيروز دكن ونزعم يعني بشكل كيدنا يعني باباتك دنا لولاتيما حتى يعني از تشابجم يعني قال كي مازن بومجي او شيك تنا بو براستيج او هست تنا بو دجام يعني تدبجي برسيار منينه هي كيكي عثمان كيكي عثمان دبيجن كا او ججنه بري كا او رمضان بري كا او مروه بري دبي سوزه ميري بري اف چه مساله بياته مثلا تشتكيدم بيجم برس جديده انا ام دبي كا ججنه بري مثلا اما جبو هنا كا اف جنس جج قال لك يجي ججنه وقت زاروك ام زاروك بون خوش بو مثلا تمام هناك كان دمرن بتكنولوجيا دمرن او تشتكي دنا يعني لي جج مرام مازن دبت هو تاعي نامين يعني از بيج مثلا از زاروك بون تي بيرامن مروي ما هبون للدريه شي مالما الكور قتيبو زاروك بو محفت حي صالي بون للدريه شي لي تخص اندهاتن وهيك شغي تو افاي بيناتنا مثلا از عمري مجي درد كبر 48 سالي ما از 8 سال 40 سال بري قالت 40 سال بري دكم ده 48 سالي كيكوس بله الله يكون بيات ده نشان ينا يعني تجربه برسيا من يقول هري زاد 46 47 بريابن ويشاغي مثلا دهاتن ابدو يعني چقال كيفان دهات لابدو دنشتن مثلا ايش مشاكل داي برد دام مجوان عز ذكرين ندم قاوا بيسكر يعني جبري انا ام دري اواهي هم رودنين تمام تي گوارتن ام دا اواهي ادن بخاطر مرا دري خوانا كنال دري جيراني خوانا خانا از زانم يعني جبركو از دبينم براتيكي دجيم يعني زاروك
cez وچت zarokê کرد xweş. دما کو زاروک بون ججنه و چاوا درباست بو مثلا سیستمک جرا هبو یعنی پلان و پروگرامک جرا هبو تزانی صبح ججنه و تصبح چبکی Belê. اف دیار بو Diyar bû, çima diyar bû, sola ber serê min, pantolê ber serê min, û gimlegê ber serê min kişbû. Ji ber ku giş nehatibû sendin. Ez wê çay min zanî bû sibê cejne. Em ê sibê rabin. Yani eger a Remezanê bû mesela piranî çavê me şekir bû, şekir û pera bû. Ve çakayı ji gumanamız yani salê carkê du caram cil xwardistan gumanam ne? Ya Evet. behsa wisa dikiniz em Ya xwedê Rast ez layê karmenda bûm, bavê min karmend bû. Ez lojmana dimezin bû. تعبيرك السرحدة هي دبيجن أفا يزرعتين يزرعتي هنا يقندانه هنا مثلا تشيلك يزرعتي دهاتن وها أم دبيجن جوجك نظام أري. جوجك نعم يزرعتي وها شيرين بون وها باقش بون يقندانه وصار رش بون ببرين بون ليه يزرعتي لبرخوانات دانا وها بايك وها باي غربي ليه دا حمي مرار دبون لی گندال سر خود مانی نادی کملی دا خورد بونا. اد بجیم باور که ام تام نگهشت نوی او که یعنی زیده جیانا باجاروانی لسر ما تأثیر کی کر او چند خمالی و رسن ام نگهشت نوی او که بیات جو سال. Ya xwedê an lê mesele ez li bajêr mezin bûm. Ez du salî bûm mematin Diyarbekir. Diyarbekir ba lê hemû têkiliyê me li gund bû. Li Dêrikê gund, Gozberiyê, li Şikestûnê, Şiqesrê, yani Gozberî, maş têkiliyê me îna jîwanî ne. Mesela ez weke gundiyekî dijîm, erê li bajêr mezin bûm ama ez gundî me. بجام تا جمهورية تجي نهاية كل سر فيسبوك كل سر مديا سوسيال تماشات كن نهاد بيجن كيك وصل أمزان تقندي تنا بيج Ez gundî tiştekî çawayê mesela ew di nav civakê de gundî tî xwe necbîrkirin e tu zane. parastını yani. Parastin e. Sekinandin te gere hebî yanî tu hunerekê çê dika. Sed hezara milyonan keş te hez dike te hemêz dike tiştê tu dibêj işte bawer dike ya heqî tu neyî tu wan bixapîne. مالی. Ya ji ber wê ki serastî xweş e mesela. Ji ber wê ki ez gundî me. ما توصى قبول كر سرچاو يكون نها جمهور جمهورية دبيجن خازينها يكون جبر استرانه كيب كوتا serçava. لتبت زاني يعني هرچند تبيجي از باجاريم از دناف چاندو ثقافتا باجارواني داجي مزن بوما كملي بوما لي دما تو ستران دبيجي تو تام كردواري تفلكلور يعني دنگه تفلكلور تجمع برسي وصايا يعني چونکی herkes nikare folklora بشه herkes nikare استران محمد شيخو بحقيوي بريكو بيك بدي يعني جبر كود بليف كرني دا هندك جارات ال هنرمندين يعني جستران بيج قراني بيجين ي داوود نهري خنچرد بيديا قرك نكور دواري مثلا شد بجد Aile güla مني Gelek mînakê wanî yani ya zor hêstin. يكبون نجوان يكون او بيتشكي gumana mesela dema wena ew go yani gelek kestran dibêjin lê kurmancî nizanin mixabin. Yani pirsgirêk ew e fêm nakin yani ji ber dikin. Ezber. Yani Em eslê xwe Kurdin bes vî karî jî dikin ji vî karî pere jî qezanç dikin bes hiç ber xwe nakevin ku yani ew ziman بعلمن و فهم بکنم بوی آوای مجارك بابتك جلا جرينجا يعني كردي هزر كردي سيناريو هوناندن كردي بليف كيرن و كردي قوتن او ام بهلن پشت استراناته اگر کوتو جماج گودروان و تماشاوانین مرا سترانه کیش دلی خوابیش Aile güle gülamini şerin haber dilemini aile güle gülamini şerin haber dilemini zgülün adım aledine eser gületin kuş
kuştune Gülün adım maledine Eser gületin kuştune Gule kesku soru zere nişana lele sere Gule kesku soru zere nişana lele sere Ediren sıbige uhere şerin u peymana mni Ediren sıbige uhere شیرین و پیمانا منی آیله گلی گلامنی شیرین آلبر دل منی آیله گلی گلامنی شیرین آلبر دل منی گلین آدم مالدنی eser gületin kuştuni Gülün adım maledine Eser gületin kuştune Rengeteyi perdelali bülbül sertedin ali Rengeteyi perdelali bülbül sertedin ali Tene benim büvi hali armancu keder amni Tene benim büvi hali armancu keder amni Aile güle gulamni şerin alber dilemni Aile güle gulamni şerin alber dilemni Gülün adım maledine eser gületim kuştine Gülün adım maledine Eser gületin kuştune Oy saatata خوش بجي يا saatata خوش ساعات خوش دنگه چپکین بمليونان انسان تي من هالبين اي saatata خوش والله بجي يا راستيجي او قل چیه بیات عثمان خناف قلت كهربك هرتشت يا اوه والله قلت شخص شوي اوي نافي قل نه يعني او قل چیه کو خال سرد دکشت وليد كردستان الله كردستان يعني اما اللي هرتشت قل مثلا او قل كردستان اللي هر بلكوي دناف كردستان انت بسكريك مجارك هرتشتك يعني تکنگه له های بو کو دیده تی گوتن گل او گل نه گلکی یعنی کلیل کی چیچکی کل سر کردستانت بجه خال سر دکشتنه از زندو بنده بادم از و حاکم تکنگه زانی کو او گل کردستانه یک بو Bavemi gel ki aliye müzike baldar bu yani وقتی گم چوچک بون هرتم یعنی پلاک هبو پشتی ونا تایبک ما هبو هرتم مثلا برگم رازن وان او ودکرم بوی شکل بر موزیک امرادزان جبویشی yani mesela Aram Tigran gel ki hastıkır baveme me ev gel ki godar dikir Muhammed Şeyho her du denge wan denge her du hünermend şi hünermend aşi gel ki nerme olsa hoşe bavite kesaki naskiriye No. gelek na naskiriye yani dinav yani قالك انت ناسكر عليها بقاسي عثمان خناف belki navdar ne be يا استغفر الله artist ne be او وي عثمان خناب عن يحيى بياستي le قالك خدمت ببور برا انكدوت جو موزيك امرات كت
ام نچمل استانبول بو ناوندای بله ام شاغا آمد دچون استانبول ام سه رادمان چهار رادمان یا شانو ابو مدرسیات جوین ام دچون مالا یک بوان خاله عبوان مثلا شوین یک بون لیلا مثلا روژه مثلا گلکی خدمت جمر کرنه عجیب جمر آف گرم کرنه تو زانه کدک وانی پر پیروزه مثلا شاغا شوین دبینم تنه ناوه یادش دبیم درد که یاد تو چاوه یعنی راستی جی یک بون جی بومه کدا خاله عبو جبو به چاندا کردی موزیکا کردی هنرا کردی گلکه يعني بینابه او کسی کو یعنی ج روشنبیری مگو برا زانه کردواری بیان بیا حق دکر که بمگو یعنی تيجهشتنا ما حقق بافي تناست كر يعني كسات كسين. ل راديو بغداد تم اگودارت كر يه اريفاني بو يه ارميه بو يعني چه دکت دستیوی تو راستی بخواست زوی چاخی او قاسینه راحت بو لستانبول بون هما از بیجم تکیلیاوی به مسانتر گلک خورت بو جبرکو دبن زاروک خالتی که هف ابي مساجي باندورا ستيلي مسانتر. بس لخوا چاو؟ ستيلي اقول دي ستيلي جزفنگی للستیلی مالا خو يعني اومرين او عشيره وقنا ایجا گل کی باندورا مسانتر ما بو يعني لجم جواتا وان گل کی ما بو يعني وقت گو شخوا هون بير با اخفن يعني اخفتن اي صحبت اي سدي حشتي مسانتر جبركو براستيجي روجا يعني كي گل کی بكم روشن ايوان بيجي دوچون مالاوي هلبت يعني حتى 2 سال تاني خوانديه بله شوي دبستاني بس جبو جواتا مسانتر گل کی خواگی هاندی يعني پرتوک دخوانت روزنامه دخوانت از بیجم صحبت آوی گل کی خوشه يعني نهات بزاني او بنگها موزیک جورتی ها يعني نهاتش هنرمندی کرد بپرسید تو بيجي تو تاني هنرمندی از دي بيجي از تاني هنرمندم لی از باش زانم که هنرمندی کرد يعني او هنرمندی که لگور پیوانین رسن که مروف بفکره دوی دیروک بزن به دوی که زمان بزن به دوی که کلتور و کلپور بزن به و فلکلور بزن به او منطقه که باویت يعني شير جيماتية يعني او منطقة اومريان د باكور كردستان دا تايبت مندية كي هي كو حمو شورش و سرهلدان كردستان الريچا خلوان درن هشتن اجبو چه يعني سرهلدان يت سرحدجي يت امبجن ديرسمجي يه آلي جورجي حمو او سرهلدان بجاركي دما كوج آلي الدولة وهاتنا تمراندن ريا خلاصيج بو بنخته او كيسيا اومريان آدوي دا خبردان جوري يعني جبوي دائما بروشنبيرا را بسرهلديرا را بكسين كو خزمتش كردواري را كرنا يعني هم جملات را زمان را تاريخي را بوان را هفناس بونه يعني او عردكي وصاي عرض اومريا كود بين صدو چند گندي وان هنه منطقه اومريا صدو سيازا بلكي ما مصطفى شرف خان جزيري الفيدر بيا دي دور ندا منو تاتي اوي بگوتا اري خود عثمان خناف نها تد گلک خدمت کرد د نچمه دا بود اسطنبول بود باجار آمده جید تو هنک روبا دا بود تئاتر دیگر و داویل سر تلویزیون ترته ما التتماشا کرد تو کاراکتر سالم بله تشتكي نوبو براستی يعني مراد خباتكي فيران جيران كود بيجن زنجيركي تشكر تتدا ليست تشجع درخست يعني تكاري تام خبدي رولا خوا يعني او رولكي جرام بول تند هاتا او جل او كراز اشترى فرابو طنق بو يعني تخوتي داديت يانا سپاس بو برسه جبو ما قشان نهبو جبو كردستاني قشتي نهبو او بس تشتكي سيت كوم چه ببه بفورماتك بروفيسيونالي كو تكنيكي كو التركي الدنيتي خبطاندن هاتن كرين بلاتو چه بون يعني بلاتو چه بون سيت كومي كو تتماشا دكر جوانا يك تب كردي چه دكه يعني جبو ما قشان نهبو ليه بس چاقا سينوبسيش برهات ملي ناري يعني مگو لیستگوانیه دخواه باورم اما کامera ناس کرن وان زانم
لی کامراک نه کامراک تنی وک آنا بچار کامرا هم تکشانده او سه کامرا بو یک جیجی میجیب بو یعنی بو مگیشان لی تگویا لتاعات نظام تماشوان برسیوا ویا دایا یا ام جی تماشاوانه کی بپرسن تماشوان یک بون یک اجی نکارم تو نبیجی- objektif بنرم جبرگ خوش کامیجی لیستک وان ها ها. بولور اجی ترسیام مگوت لی- بيجي ولا مقا تماشا نکریه او از زحمت کارم بود. ویا بیجم یعنی راست براستیجی یعنی کارک پروفesyonel بو نه بو هیجانک هبو بس yani کسی گولور دخابتی شکستی بو مخابن yani جبرکو gelek dijî vî karî jî derketim yani ez ji xuşka xwe zanim yani zêde kêfa wê me nikarî bû derxistiba mixabin yani hertim çawa bêjim tiştên baş çê dibe ji aliyek jî mixabin li dijî vî karî hinek derket û yani mirov piçekî xemgîn jî dibe bi rastî Ya jî. zor Ya zor zor mesele- zahmet bu. Zor zahmet bu. mesele yani bir rastî jî tu tiştekî çê dike Osman Xunal vir çawa daxil ve yek bûn vir çawa daxil bil her derê hayniya sekinek te hebe tu her derê her tişî daxil ve rastî daxil ve xwestin giring e te çawa bixwaze mesele ew e mesela cîran cîran hinekî wanî bû cîran cîran kemasiyê bû serê ewil dibelkî me pir deng da dengê me qêrîniyê me pir bû deh beş pênc beş wana derbas bû sala ewil derbas bû ê du da diyem diçûn yani sala sisiye aman sala çara yani tiştekî sala pênca mesele wek dibistanekê ana 12-13 kesê ku karin ku sitkomê profesyonel bilîzin hat yani çêbû derket ortê mesela sitkom nas kir dekor nas kir plato nas kir kamera nas kir beriye tiştî بله Ama pir di kêmasiya de çê dibe vana. Lê cîran cîran çand û hunerê lîst. Ne چقاس کرد بو بیاته یعنی او sedî او sed. او جیان و پروفیلا کو و ددا نشانه تماشاوانا چقاس کردی بو کردوار بو یعنی جی تشتک خیالی بو یعنی محقق یعنی هنر خیاله لی خیال ج راستیه دمجنه Bêguman. مثلا جیانکی وسا یه کردی هبو بیاته یعنی پر یعنی میناک هبو. فکر هزر به ترکی بو کردی ده تبلیف کرد یعنی ما بس اخو از باش جترا Ez بجم te بکو fam dikim yani wek sitkomê mesela Türkî jî hebûn. بله Mesela wek çocuklar duymasın, nizamçı, werkîdin wekîdin. Bêguman mere ji hevdû hêzê digire. Ji ber ku ama vek yani di jiyana Kurdî de jê ev çîrok. Mesela em dibînin mesela diçû mazî da rokya cikî rûniştim mira gu aviya salim e. Gu aynî salim. Gu jinavî aynî şermîne. Gu pîrek me yî gulîzar e. Mesela her derêj mir digotin. Digot Davut minaverek me bû Davutê me digo ev minaver ev Davutê gêje. Sirtan şemus misekinan den. Ji mir gotin gu ev Davut ev jî gu ev Davutê gêj ev jî jinavî minaver e. Mesela yani digo veya zelal zinar veya mînaka gişta didame ya di nav civakê de hebû. Me civaka xwe baş nazik ana bîskada min ji bo yekbûn got ay bi me re pesneya bide bingeha çand hunera Kurdî de edim di rehanê xwe de dijîm. Di hestiyê xwe de mejiyê xwe de dijîm. Naz dikim civaka xwe. Ez bênderê naz dikim, cencerê naz dikim. Nîsçiyê, cehçiyê, genimçiyê yani gişî baş ev qetînim zanim çi çi ye. Ji ber wekê me zanîbû cîran cîran me vêya pişt tiştekî din pêşniyar kiribû. Min zanîbû cîranê bifire. بله Em xwe zanîbû heş minê ana tiştek wê em bernamê dane ya dibe me biçîka xwe zanîbû. Na birastî jî yani gelek hat temaşekirin li gor me jî kurdewarî bû bes hinek lîstikvan ez bêjim zêde zêde yani aliyê ziman ez bêjim ne ewqasî xurtbûn ji bo wê jî piçkî qels bûn yani hem aliyê lîstikvanî hem jî aliyê ez bêjim بابتکی گرینگه و از جد خازم هندک نشخاندل سرویه که بکم لیه گر مصادقه و ام نافبره که بدنه پشتی نافبره لهمبر حضورا
هم گوداروان و هم جی تماشاوان خواب لو كودينو أوري رشد السرشيانة لسكي ورا جمع جديد باوبرانا لو كودينو أوري رشد سرچيانه لسكي ورا جمع جديد باوبرانه وزم عشقي وبجنو بالا تببن تقبل كر سرسرانه geçedine valla billah vazbelezim ترسى من أجدي وبابته من أخوازم دشم برده زهدي هدي هرم درو جنار نكن غازم خملي زوزان ومراكنيا طابع أزمانا شوقا خدايا خملي زوزان ومراكنيا طابع أزمانا شوقا خدايا قولي غازي كر قولها تمانيان أزدك مهرم يار مرانايا قولي غازي كر قولها تمانيان أزدك مهرم يار مرانايا Yaramın bedev nolavan gula ki jarıştaye iru dünyaye Yaramın bedev nolavan gula ki jarıştaye iru dünyaye Gül gellek hene tabiata seyran ezdikim herim yar miranaye Gülü gellek hene tabiata seyran ezdikim herim yar miranaye بجي يا چه دنگه کیه ماشاءالله برا ابسترانا جليلة خنابرة هفجي تحقص جيت ترسي ما شما نترسى توسا قوت يا نترسى چه حس کرنه لا لو او نزل. بس از حرتم جير دبم بيجنا جليلة خناب يعني هفجي ناتا سلاوی خواهی جیرا رد کی يا از دبیم قالك قیل تا تنبی کریه گوتی ها از دهیلم نه. تهروی پروگرامی لحاجت جمرا سلاو نشینی
تشتك صايب يك وانت تو جي چما تو دی حسدی یا ناو خودت تشتکی وانی تنی وک بابا تایر دگویا کو دلبر به لو خوا دلبر کیه واي لمن اگر دلبر دل به ناوی دل چیه از دل و دلبر تبلیه هف دبینم نظام کو دل کیه هاي کو سعادة دلبر تجي کیه. خوش دبي حمي دنيا تبي قلبه قلك تاني بس منه قه نادم از قوتني خلكي ما دام قل بدلي منه هذا جيب له نظيره بشترى كيك أوه. اصبع بيقمان او بس هی ما آبید برها دبی هر کو و عاشق جان ناترسه عاشق زنجیر و زندانا ناترسه دل عاشق وک گره برچیه او جی کو هی شبان ناترسه هاي ساعتها خوش بو دنگی تش سترانا راجي خوشه دولا ستران نزانه مثلا دموهات بين طنق بو كسكي جيل دوري تتننا دلي تشوتي تشخوار او شخوار ناش كثير شخوار سترانا قلت هي يعني كيليو صهنا جيانا تدري از بدنگ بیشم ازم بوم رحمت لی کالکی من و باوی من رحمه خدا مریه و بلویجی وانجی به از بدنگ بیشم ازم بوم از 7 سالی بوم دورش احمد دورش باغچه ما دهات بودنش سترانا دگو کالکی من با محمودی حسی دکر جقزت تپتانی دیار بکر با کالکی من بنا بدنگ بو حاجی احمد حسینو مختاره 4-5 گنده بو یعنی جبرو یکی بابه موان بو کارمند آپه مو بو کار کرد کالکی من هکی خود از بدنگ بیجم ازم بوم لزانم گلک سترانه دنگ بیجی بو یری وان چی چلوی چاوایه از بوام مزم بوم یره یک جارنا برخواده مثلا از دنگ بیجی دلاله قرش داغی گلکی حسکم دلال نه اره اما نظام ببین مثلا نکو مثلا اره دلیل جی خوش خوندی سلاوش بوی جی الور دلیل خوش خوندی سر چعوا بربانگ جی خوش خوندی تعمق دن خستی لی ام جارنا دبین یا مثلا وگراندن مگویا ام جه گنم نیسکا جه ناز دکن چی چلوی چای لی دنگ بیجی کو ای حرمی دبین کو لی بیارا دلیل لی چی بویه وان کسانا دبین مرا همو اویناوی کشده که زانه عدول کیه دورش کیه چلو کیه عبدی کیه سعدون کیه سعدون کیه قشا تفهم ده که مثلا من لیستکا با تیاترا لیستکا دورش عبدیش چکه از زور تمر پاشای میلی بو ملور زور تمر پاشا زور تمر پاشا بو مز ملور دلیست براستی جی به ده بیستا ما واریانته دلیل گودار کرد ناكي كيما نا مليمة ملانه جوريما ريزا زور تمر باشاي مليمة كلي جاوي درويش عبدي ما بيجي عبدي يا قلت نمانا يك او تشتكي دنا يعني هي يعني دناف هنرا كردية كون هاتي دا تشكرن دا زمانكي كو تاموها دهنا دلي تبش كي نجبو كردية نمايا والله جیان نکردی جبرکو كردواري تونه مثلا بيسكادني مگويا ادم رهانه خود دجيم د حستيه خود مجيتي دي از خوازم واني بجيم اما هناك تشت آستنگن اما چاك واجي آستنگ بو از كردي دجيم بهر آوي خواه كردي جيان جلكي مثلا تعبيركي كو كلاسيك دناف خلكي داجي غالا كيه دبي كردي جيان كردواري كردي بياتا چیه كردي يعني جيانا كردي وقت نجار پرستكي نابه ما برا چوت نايفهم كرم از نه نجار پرستم لی کردم کردستانی ما يعني نحو جي از وقت بفكرم وقت دنيا فكرم انا مثلا مخوص وزنه كيف بكم هركس كلاسيك دبي مثلا انا كاس الجينا ننرن يعني سروكو سكرترن مثلا ام بيجن د سر وشانين كردي ده مثلا كسيكو هنا نكرد واحد شبرو هيك وشان جبوكو كردي جيان بو كردي چه بردن برا چاندا كردي بيليستن چاندا كردي ده تجاري مثلا د ديروكا كردا ده يكم ده شرط نه پشتی وی شوی چه بونه يعني چافتنگی چه بونه بياتا چه یک بون جيانا كردي
yani jiyanekî Kurd de var. Mesela Li gor zaman gelkî- kategoriyekî wiha jî niha gelek zimanzanê Kurd dikir filolog. Dibin bi Kurdî tiştek dine, bes Kurdî tiştek dine. Yani bi Kurdî. Dibin çin translate. Yani bigire û wergerîne. Biyate zimanê hunermendan. İyi kunha müzik etkinî ku goranî û stranat bêjin. Zimanê wanên hezr û bîreweriya wan dikarin bi Kurdî senaryokin serê xwe de û bilêv bikin? Yani beri her tiştî divê yani gelkî ez bêjim gelek cureyê wê heye yani me ra nikare tenê jîkî behs bike lê ez bi xwe jî nikarim yekser ez bêjim yani jiyana me Kurdî ji ber ku çawa bêjim yani ez li bajar mezin bûme ez çawa bêjim sîstema got min xwendiye ez çûme dibistanê bi zimanê din bû yani rast li malê dê û bavê me her tim Kurdî diaxivîn lê min çawa bêjim ne pirtûk ne televîzyon ne dibistan ne derdor ne malbatî ne yani mesela eşîrtî yani gelek tişt hene ku mirov dikare bibêjî yani tamam ez bi her awayî bi Kurdî dijîm gelkî zehmet e ji ber ku yani ne hiştini got bi wî şeklî bijî. Mesela te xewnê xwe bi Kurdî dibîniyan? Ez tevlîhev Az Kurdî dibînim. Ez işteyî pirsekî berevacî bikim. Tu çêrê xwe bi Kurdî dikiyan? Kurdî dikim, Kurdî rahetî dikim, dikenin millet dikim. Mesela setê de me acayip xeber ji wan dida. Songül, Şevîn, Fexiriye, Gewer, xeberê carisî jî dida bi Kurdî. Ama dikeniyan bir, yani kes ne diş ya. Tiştek acib li otogara İstanbolê ez rûniştî bûm şer derket. Bes ez baş dizanim ku ew Kurdin, yê ku şer dikin. Aliyekî Kurd bûn û aliyekî Tirk. Demek ku şer dijwar bû hate ser mesela xeber û sixêf û çêra mesele bû Kurdî. Erê, wî zimanî rahettir. Yani bu Kurdî demek ku çêrê xwe xeberê xwe nekir dibe çi têna dilê wî neşikestî yani. Ancak bû wî hawayê. Mesela ki demek ki Kurdî mesela xeberê mesela komîk e, komedî, pir komedî nav di xeberê Kurdî de ne. niha di çapa yani di çapameniya Kurdî da jî di hunera Kurdî da jî yani di hemî qadên ku niha yani xizmeta dîtbarî û seqafeta Kurdî tê kirin. Biya min qelsiyekî heye. Duwarê honandina senaryoya bi Kurdî da serî de. Yani di bilêvkirinê de. Mesela dibe xerîbî diçe zora min. Gelo ev di Kurdî de heye de xerîbî diçe zora min. Mesela Kurdekî Hatî fikirandin Fikir Kurd. Fikir Tirkiye ne? Lê mesela stranên ku Mehmed Şêxo gotiye yê Seyda Cigerxûnê yê Emerê Lalê yê Troşiye yê Zîdî Ya gelek mesela ez zan Bedirxan gelek Sindiye. hunermendê goznaz dikim strana çê dikim mesela ew wan bi xwe îtiraf kirî dibe em Tirkî dinivîsînin paşî werdigerînin Kurdî. Wargera wergerê. Yani Warnekê ana çêkê nexwe bê li sibê bixwe. lê ez dîsa jî xelet nabînim ji ber ku bi rastî jî yani êdî em dibêjin hema tenê bela yani tevlîhev jî hema yani Tirkî û Kurdî tevlîhev jî biaxivin lê bela biaxivin. Yani niha em gelkî zehmetî Diyarbekirê yani ez 2 sal û nîv ez li vir dimînim ez dimînim ecêb mayî çawa yani ez insanê got Kurdî karibim biaxivim nabînim. Tune yani. li Amedê Diyarbekirê. Yani çi ya kesê goz bêjim li pazarê ez bêjim ji gund min datên bi wan re karî Kurdî biaxive ji xwe carkê ez çûm pazarê ez Kurdî dipirsim ez bêjim mesela bacan çıkasî û petat çıkasî dibe tu ji Mêrdînê qey. Yani çima ma tenê Mêrdînî Kurdî daxivin. Ya jî Nego ablat di çavşînê û Kurdî daxiye. erê ew jî heye ya jî mesela ez keçika xwe re Kurdî daxivim dibêje çawa Kurdî daxive. Yani ez li Diyarbekirê me ez li ku me ez li Parîsê me ez li Londonê me ez li Diyarbekirê me ya. Zahmete. Pir zahmete. Kaya te şermindî digot çok şükür em Londonê mezin. Ne çanda Londonê girtibû ne çavda gundê xwe girtibû. Çandek de Arafê de bû ortêv mabû yani. Demek min yani ev problem ev keşe biborin. Ev problem carna tiştê pir komîk jî derdxe holê. Demek
از ناو تلویزیون نبیجم لی پیشکشوانه کی ام بیجه تلویزیون چو بخرسه چو خرسه با دنگ بیجه کی دیاره کو پیشکشوان کردی باش نزانه یعنی حاکم نینه سوار نینه ها لبا دنگ بیجه کی اختیار sanki peşkeşvanat berçavê. درکته بر کامیرای گوت ببورن گلی تماشوانین هیجا گو ام لگوندکی قرسینه او گنده کو چوکله دانانه او کروان تیدا درباز نابه یعنی قوش قرمز کروان گجمز گو گلکی میوانه کی منی عزیز هیه دنگ بیش عبدالرحمن و او هزوری گو که دنگ بیش عبدالرحمن کیه؟ اوی گوندی گو گو ازم بابو ازم yani او تسری خدا senaryoya ki Türkiye çekir bu. Kars'ın kuş kormaz, kervan geçmez bir köyü. İşte ne Efendim rastı. sizden dinleyelim. Yekbun kimdir ko? Yekbun basa serboriye خواب که دنگبیش تدیش خواه yani خام کردی گو بابو ازم بس yani نگره yani او تخازه کو سربوریا وی گهداری بکه لی او فهم کرد که گو قیو مناس نکر گلو yani Ya تشتر li شا gor کوبیج me ki normal birastî jî yani ev niha kesê goz bêjim xwe parastine ya jî pişkî xwe gihandine bi taybetî bi zorê xwe gihandine ji ber ku sîstem birastî jî newloye yani ez piştî çend salan dest bi pirtûkên Kurdî kiriye yani bifikir o yani ev çend sal jî ez karê hunerî da dikevim yani zehmet û qasî bi zû mirov nikar yani têxe sîstemek cuda. يكون اف يعني مسألة كي جبركو دريجة بلكي ما خريك بك تل أوروبا جي ما يجي أنا تل أوروبا جي درباز مو مثلا ما هميا ديتيا أوروبا لوي در قدر قيمتها هنرمندان جلك زيته مثلا هنرمندك دكارة برهمكي بآفرينه وحمو جيانا خال بوي برهما خال بكاربه يعني دكارة دابين بك تامين بك يعني جبركو تيراويد كي يعني كوبي رايت تشد بين تأليف نوي هنا وكينوي هنا يعني اندامن هندك سنديكا هنا يعني هر اوي ما فين وي انجو انجي وي هي ناي دزين وندانا ناي دزين دكاره دبارة خوب كي يعني دكاره كونسنتراسيون خوب صدي صد بده سر هنر خو يعني قد نافكر زيرو تشب خمس صلاة ورا از بكار مين يعني انجا فستيفال گلو تی اف بی واجو خلاص به فستیوال هبن آن تلویزیونی کردی هنه گازی میکردن گازی نکردن ولی من پری خواستن پری خواستن تو مترسیه کی گفت کی وصل سرتنا بس امورن سر کشه کی و مسئله اون هر دو جی هنرمند دوسترانات بجی و جناب عثمان اوجی لیستیکوانه کی ناف داره اون هر دو جی قادا خدا گله کی سرکفتینه و هر کسی وزانه کو امزرته هفته بجم سیدا ولات تو یک تو هی یک جی از همه نه مثلا لی یعنی تو به هنر خودکاری دبار خود کی تو به هنر خودکاری زکی خاطر کی نه بگو من نه وکی گوت yani ev jî girid ew pirskirêk got em behs dikin girêdayê nedewletbûnê yani dewleta me tuneyê tîpên Kurdî nehatî pejirandin yani wextê got mesela tu ser YouTubeê tu ew dikê digere yani divê tu tîpê Tirkî bigere ya jî êv Kurdî tu dinivîsînî mesela maf çawa bêjim kesê got mesela Tirkî hinek sazî hene got mafê te biparêzin lê ew jî saziyên Tirkan e mesela tîpê Tirkî digerin tîpê Kurdî nagerin wê çaxe mesela gelek berhemê me belehaq tê çêk ew dibe yani ev aliyê mesela telîfê li aliyê din mesela konser hene anna tu ji albûmê xwe dikarî debara xwe bikî anna mixabin na yani ez niha festîval hene Mehrican hene gazî te dikirin tu memnûnî yani niha yani ez niha hunermendên welatê din û hunermendên menî got ez bêjim navdar didin berhev bi rastî jî yani ferqek gelkî mezin heye yani ez xwe naxim neqebê
yani hunermendên menî goz bêjim gelkî navdar ez dinerim çiqasî karin pere qezanç bikin çiqasî karin derbara xwe bikin yani gelkî ez wana dibîm ez dibêjim ama ez berxwe nake ya ji ez xemgîn nabim. Ya ji vê îşev baxçê mala me ve mala malek me wanî li navenda Diyarbekir me yani Ez bi wanî xwe bi şensim yani keçekî bifekire. yani çawa bêjim Yani zêde pêdiviya me çê nebû tu rastî bixwaze lê gelek kesê gelek hunermendên ku ez dibêjim zîrekin gelek tiştên baş dikin bes ya karekî di dikin ya em wan napîsin ya jî diçin dawet maweta ya diçin bara ciyê ku ez dibêjim jî mesela bar ya jî dawet tu nikare karek hunerî bike tu diçe wan Ser keyf û diraqesîne şahiyê. ya ji ser keyf û şahiyê yani nikare stranê xwe bêje yani vê pê ez awqas jî ne bêhêvî me tu rastî bixwazim mesela gelek kes dibêjî yani berhemên nû tiştê baş tu neywer divir de gelek kes wisa rexne dikin ez aliyê wir de jî ez tu carî ne bêhêvî me ji ber ku bi rastî jî dewleta te tune derfet tune û kesek nikare derbara xwe bike jî dîsa hunermendên gelkî baş derdikeve Belê. karê gelkî baş jî derdikeve û kesek ku bi vî şeklî rexne jî dikin êm ez li gor me ez rast nabînim belê. yani bi şert û şurtên gelkî zehmet vî karî dimeşînin çê nabe lê wekî got berê min got yani heger heta got dewleta te çê nebe Halê te ev halê. yani mesela tu wek hunermend tu diçe yani aliyê sinema jî tu dinere mesela derhênerek diçe welatek berhemê xwe ew dike mesela li kîjan welat bi ser navê Îranê ya ser Iraqê ya Tirkî ya ser Iraqê tê naskirin Sûrî yani wek Kurdek nayê naskirin Belê. çima welatê te tune Sed û heftê çend beş çêbû cîran cîran. sed heftê du beş. Sed û heftê du beş te xelas kir bes niha xelas. Erê Ji vir pê te tê çi bikî yani projeyên nû hene proje yani ez lîstikvanekim yani ez aktörekî Kurdim yani proje henim yani teklîf tên me re lê tiştek ortê tineyî mesela tu debara xwe nikane bi hunera xwe bike mesela tamam tu dikir tu çend sal te lîst tiştekî tu debara xwe pê dike ew tiştekî dineyî lê her tim bi hunerî tu nikan debara xwe bike garantiya me ro tune tuneyî mesela zarokê te hene bêguman sê hev zarokê me hene yani metrsiya te Evet. metrsiya te heye ji bo paşa roja wan bêguman duwarê darayî aborî de dipirsin. bêguman her dêv her bav difikirî yani her dêv her bav difikirî yani bêguman ji ber ku lîstikvaniya Kurd mesela bîskadin lîstikvaneyên Kurd müzisyenên Kurd yani hunermendên Kurd mesela bîskadin yek bûn got bêdewletî rastî bêdewletî tu hem ji camiyê dibe hem ji mizgeftê dibe Ji dêrê û mizgîf. erê ya dêre û mizgeftê yani tu ji wan dibî yani tu xwe dîsa ama herkes tiştekî din dibîne lê bîskadin ew wek Baba Tahîr ûliyan tiştekî xweş gotibû digot helbesta wî ama ez ê wanî peyvkî bêjim giş awan wê nav hev ke divê îlahên biçim cemkê biçim cemkê ez ku bê dest û bê pa me biçim cemkê ji her kesî biqewrim bêm cem te ji te biqewrim biçim cemkê mesele hinek wanî ye Belê. meselenekî qut û girover yani ji ber wê ki her carê min gotî wek dostekî me rexneyê xwe li cîna bike wekavarkî wek pêşiya wan ve biku me re rexna bike mesela îro heftê rêzefîlmê bi zimanê Tirkî gişî berev kir sî hebe lê bi zimanê Kurdî yek e ew ji hey tune nekifşe ji ber wê ki me re eger bi hukûk bi hedalet bi kevî bifikire
گره آن هندک سه چهار رئیس فیلم کردی هب درامایی هب سیتکومایی هب و تئاتروایی هب هموتش گره هفته که بن بانا وزارتا چانده وقت چاندا کردی وزارت کابل ترکی جبو چاندا کردی yani جبره که آنا مثلا ارتورول دکشین سر سر چعبا دیروکا مگی شای و فاتح سلطان محمد دکشینن دیروکا مگی شای سر چعبا لی beşek Ertuğrul tek şandı. 10-5 sitcom'e kurdu tek şandı. بله 5 şekilde 10-5. Kaşa Kenan Mirzalıoğlu tıkarı pe 5 sitcom dikşine. مرا نکاره قط بده أنا برهف yani şert و şurte wan و şert و şurte me hiç ne yakın. Yek ya dudaji ne mesela abori tane psikolojik ama aliye siyasi yani gelek astengi dikeve peşiyan. بيجومان Guman خلاص bu ben. والله عم هدي كيلي أم ورنا الدوي Araya tişteki bibim jbere ki pir insan dağayidin listikbane kurt ve çarbekin senariste kurt ve çarbekin derhaneri kurt ve çarbekin yani müzik jenen kurt ve çarbekin geç ve çarbekin mesela ne ki abi mesela gere karsazı kurt gere jöneri hazbekin peşe öneri bakın az sadat karsaz nazdıkım geç mi hazbekin قيش متماشى كري حيران مثلا انا تعرض دريه واقع بيجيبوا فيلم كي كليب كي تشتكي لن بخده يعني او تشيكي هنا بونن ريكلام از بريخو بلا سبب dedim. Halbuki ne bala sebebi? Yani gere civak jî şveye hazır be. Mesela vra mesela az bangavazi be Ruda ver bangavazi Kurdistan'e dikim. Bra reza filmi Kurdi çekin. برا كنت خواهد دو ناز بکن جبروه که ام اری و ناین دو بنداد دبینن تزانه از زیده داخبم بری هر تشتی ججنا قربانه لعالم اسلامی و مسلمانا پیروز دکم و همو کرد بچه باور دکه وانجی پیروز دکم ججنا قربانه پیروز ام قال لك سپاس دارن جنابتك و تو تبلي في برنامج صحبت يعني نه برنامج صحبتك يوها قضایی لسر پیابو ما بهفرا كيرس كي عثمان قال لك سپاس خلاص خلاص بابو يا قضيه ام تيرو بارنا وهين هنا ما تسدي يقنا اخويا دوماهيك دوار ان شاء الله قال لك برنامج خدا مديسا بهفرا صحبتي خوش بين يك بخون قال لك ستراني تخوش بون از بجم يعني سري اول قالك سپاس شبو صحبتتي خوش و دنگتي شيرين مالات عوام تشت خازي داوود جمره بيجي اجي دخوازم ججنا كردين مسلمان پیروز بكم و هيفي دكم ججنا گوور وكي گو سروك برزاني گوت امل كردستان سر بخوا پیروز بكم و صحبتك خوش بو هيفي دكم بدلي وابو قالك سپاس قالك ما باسا كيشو بروبلما كر لي هيفيا ما جاوا بين اوري راشو طاري تجار لسر عزمانكي نامينه ده الا صاي تشيبه بيجو ما قالكي بهيفي ما بفي هيفيه از اجي نها قوتني خا بوكي تشتكي بيش فرب قربان ببوره مثلا برنامه جدا şeyde ben televizyonda برهانكي كردوار به مثلا هنرمند اوندر دخن biraz zanıbın yani tane براستی جی مرا فدی دکه کو مرا دبی ام کردی تماشا دکن یک حبا پروگراما جبروه که هیویا کش کسی را نبا قربان ججنا همو کرد و کردستان و ترکی و دنیا پیروز مالا و آواب گلک سپاس از اینها گوتنه بگیرم از اجتماع شوانی خورا بجم خاطره و بسترانکی داوی ام برنامه خاصه بگیرن برنامه خاصه بگیرن تماشاوان عزیز تماشاوان و گودروان عزیز براستیش برکونها دنگی مدرادی و روداو داجی بلاف دبه عثمان خناف اکتور و لیستیکوانی کرد و یک بون هنرمند هیجا سترانبیجا هیجا میوانه مبود لسر ناوی خواجی جاجنا حمو کردن مسلمان و خلکی کلمه تماشات کن از ججنوا پیروز دکم نهاب خاطره و لبسترانکی شیرین یک بونی Aydıl aydıl dülolo tedgo çimgololo aktar bas kuvakado hayya ashali yamlo ay aydıl aydıl dülolo tedgo çimgololo
واختر باسكو وكادو حيا اسحالي يعملو Ay dil dili خورتانی گلک دشتی خوشتانی مدگو خیت بزمانی لی کرمان جین زانی ay dil dili خورتانی گلک دشتی خوشتانی مدگو خیت بزمانی لی کرمان جین زانی ay dil دلولو تدگو چمگو ولولو واختر باس بو وکادو حیا اسحالي يعملو ay dil deşe dil kezdebe digveşe kes nizane çişe kes nizane çişe ay dil deşe dil kezdebe digveşe kes nizane çişe kes nizane çişe ay dil dilolo tedgu çimgo lolo واخدر باسكو وكادو حيا اسحالي يعملو مرحبا